zimamu zozine wahandani ndeujo zohamba wabili lisani kenjema wararue maatso ya huhuraye wane ndeo heza ngene waboshea amjuri patsa makara nzimezi joja nziro mzifasiri au kakar na ushindo zanzihariza aribu bamwana ashe tawashioni ladhima ezisabu zo udanganye kwezi tengo jitukufu wana wahensi ya Komor makhsusu wanahomjiwa mbeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sirizito hauhandisi omkiswawunu ili ikejuma utsansaua na ufanya junduo ili riwasuli daraja rike na mwaha rijoujua au hakika waheza kangama na mbeni ranzi nlo duzu la Oktober ata rijeri hunde aba hayinu au kaya izoronao leo zika uwasule daraja yinu zangaale ndonondo asibabu dezajiri ranzidele duzu armwa omji wa hatu mjimbeni ngabo zibwede ngabo kaongizwa zinji wazimanizo ngabo wana milima wahezansa ngabo wana milima tena warele sao almuhimu heze janibu zombili zotwa mwa milima shangara ndombiyo rijue omlima wa hakika ibena zo mili baiza jirimbeni ze janibu zonti pia enamno wizanuri nikao ze khalatu ze shamiri haruma ze janibu zonti pia nsujwando webejo kahambangena haki nsujwando webejo kahambakatina haki au kaya au jimlifua heza zuha zizuha nziro wabiri umavu hikma haruma ze janibu zonti pia sha makhsus izwanilona uthibitifu hata mpaka leo emajunduo riendeleao ukabanu ngabandu wakubalukaya izajiri ilande hali ya lazim izajiri balazijiri hena mnaila idhahiri wo waone hadisi werenge yonde tarihi wajuu yanziha sira karatu ufanya fijo la hanzi he tarehi ngasi jumotso ijundua usweno gozaswa bilhanele duzulin ngari junduao hata ngarjohi jundua nangabo sikuwa kao ensuri jo parise sabuzi kama tadinu tudan yode mana bokaonga mparo ujimlifu wa wana wambeni ukaya msifanya fijo hawanzi tarehe na runjilie ze madini mshinzi ngeba daabo jerken siranze tarehe ilo mwisoni hao eshio rijo ujana conclusion ya junduo boka walifanyishia au mradunge interesa ya iye ejanibu bokao ndo baadhi za wenza akili jazibanga wakahanzariye hejanibu hiyo ilimbeni rikehe hali inu hata mpaka leo ngabo kosinga rirambuwao emigalo enamne kaondo ya kaziwa notsi ndo usiku ula sha hasibabu ya hema junduo riafanya watampaka leo rimwambia nuka karna johanze tarikhi laraha au kanga bozidza zinjibo kawo zibwanda harumaze nongozin awonge nsuri jo uhenda mondori parisa wa uthibitifu yode nsuri jo yanziha niyonge johanzishi hawo nyomkudu
abange wanzani watukufu ngamjandisa eza wandisa le 12 na kabla le 12 le jaja embeni wabeshe wandu mehindri abongeza ngozi nzwatsi pia harumo mji wa mbeni wanadamu watsojwanza hadisi inu ritsodo yamba hesi ya saya he hankili ya hao parce que mbeni ngabandu kora nzi 2016 wo wajipositione wa wanenezi ya azali ngabandu kora nzi 2016 wajipositione wanze azali halafu amparo shababi wele wendazi shababi nga mwaparo wakaze wizani ukanga bandu bokao shetanda shajiri mbeni shiwanika shwabaha iliwa wasulishe mbwana bokao wayandisana nti 2016 position Muhammad Ali Swalihi ya Rejedi Ngoni Rejedi Ngoni hambwana za siasa entre ya CRC na parti PDC izo konflibo kao za andanga sina muda mwinji abo ngari juauze bradoferi kaondo za kabuhari yabo ranzile panza hilo ataijeri hunde leo alors ngamniko andu confirmation kaya zenongoza jiri mbeni zirende hashwabaha haruma baadhi ya wandu wakao watia maski zirende hashwabaha au haujuyu emana bon wakazwa mgalo harumwe janibu ya yezi harumwe janibu yao wandu ikao wa harumwe yezi mbeni omgalo ogumbabo kaundu wakazizi wao hakawa swimbi ngamjuao ombabata no heze parti za siasa bokawa hata parti ya siasa wiyo yo henda mwendo yimkinishiha de parti ya siasa wiyo mliyo nyonsi pia nyi ukaharumwa mbwana za ulana hemafuyu za urendana na iko ya johamba ekale wende mwendo woyihondu shabaha hatsanganyiha na mndu kaonge harumwa parti ikaonde ilona yezi watsanganya na mndu wa opposition waranganye mndu ikao ulo harumwe yezi wakawa harumwe yezi leo harumwe yezi ngabo wandu bokao kwa wanzana harumwe yezi wandu shabaha watsanganya na wandu wa opposition waranganye wandu bokao harumwe yezi wakao harumo mji wa mbeni wanu wa joharanjeha eka wanu kwaja heya daraja haya wanu walo harumwe yezi bao waonoka wanu wendo bakisha harumwe yezi nuneze plasi zinu karna honeha alors zende mwendo ogumba woka ziwa usonyo maksus udhuru siasa yahe ima leader politique yahele bavula mahame maksus mbeni zende zirende hashabaha tena bade malider politiki wa mbeni wa hondranane akti nziro hila zende zirende ha shabaha nusu ya wandu waniki wa zononde harumu ya mahame wa watimizi zeye mbwana hau utimizi malider politiki wa mbeni wanikiwezo ndaba hando wa watimizi pasuke mbwana ya hema etranger walo homo ni mwezi wafanye embabe ya hao ababaha wawanika omji wa mbeni huo na nusuarwa mahame wa watimizi izo analizibo kaonga rizifanyao batina ubanguzi wa rangi wakawa timambiani ukaya siwando odoli nda mrajari arambi yezoresho sinae uka abaha izoti jana okale omrajambo atulashoni ngwa mwanungo ya tuzienshi shazi nungo razienshi lemana uka problemu ya jiri mbeni yinu zejani buzo ntipi ngabo error jabo koyo siri andiso ambaze errori za jiranzi hale shanga bandu kosi kariju nyele ya harumwa jani bunzima si karjurenga
position nzima alafu do defende mndu atazambiza haya ze errori zawo ingarjuzi kritike ikange na njema ngarjo zamba maudu ngarjo hambeza hao dirambe kritikene zambeza hao yode namnahe malezi ili maudu rikema uveri jwa hekeziwa rambwa za njema za hatu rirekezwa zambiza hatu yode alama ya mrikao ngusutene uwizani uvimiwa uwandu wansi pia abonge hadani nga mkonfirme usoni mweko morika milukaya lekafala jiri mbeni boka olofana na bwana boka we parojirama hame maksuso fikiri domjwa mwaja kao julana isimu ya kodo yabo erudi yoan mwetarehi yeso mwahitima atika mrujo yamba au ka yode mano ko hambe nkodo yabo erudi mwenza haka yamba abonge hizo tukufu ngamtendeni konfirmezwe kao ye analizi nge parisao hakika uizani ngo parisao hakika zaka ujirimbeni hakika ila siasa kabati mzima harumwandu walombeni walomye place homoni mumjombeni walomzima joshida metene deba ya defande ukaye zaka ujirimbeni ila siasa shari kafanya paskweri jubila halafu ngari wana yo kabati mzima haramo wandu wajida hiyo kawa mathamana mbeni leo bajoka mzima shida metene majadiliano harumwe suje hiyo uka izaka ujirimbeni ilati siasa shabala rihondana na mzubilo hapo surprise karja jua alafu reintervene hali womdu bokao ngwambondrongo bokao ngujuo kangura mbionda abonge aswila hakikeza jirimbeni pia za kakangamano mjambeni la fitina la siasa de la njia buharihun sha esu alangi obanu eske mbeni kweli ehatwari ya kaujere mbeni le 12 o jimlifuwa ho wanruika ole o utsanganyiha harimwa asiz wamba ezambenizi shiliwa uziharani kweli wo kwa jarambu wa ya ukaya kwa jarambu ya khatari au rambu ya khatari harma mafunvu jana izaka ujazi honre mbeni basi emengo minane harumwe pourcentage mbeni walertewa kaya ngaba jo jiri degas sonyangu le 18 ye 20% waka duti ya ukaya zenongoza swabirane dekre ya maulida kena ujana jaishi mbeni alor vanunga ridihana wantre ya wandu waezi no wandu watu waezi hawasi mbeni yode suraya ya he ishadaba nusu ya madhamana wabidi waonezi eze hatwari warume hikma likatiba wilo wali suzestime le katiba ukaya zindongo za maulida abo zinda si hawasi wasuzestime ukazinu ndongo za maulida abo zinu dasi hawasi karna urenda mbandongo abo shoba hashika haru majani budai majorite aho wanduwa lombeni owenji do watso hanzeyezi abo wajipania baada ngabo wandu waezi 20% ya wandu waezi wajua baadhi za rumeri wa parisa ndogo zaka wa parisa source zaka fiable ukaya unugumba wakaziwa no wakazogumba ngojoka usambahi alor wajipani ya wandu waezi wa hunumbeni ngoni mwao DJ Petit ujuana hapeta Halid Asmana Halid
uomongo ni mwandu ikao wa parsa ze source uka system ya maulida inu system yo kambe ninge bido iremwa embe ni remwa wiyo kaketwanza yezi au mbe ninge remwa parce que ngabo ma leader walo homoni mwaserse wakao warambua ya ukaya wejusema tsongwa onao alikaran ono shatwira ono hamidu karihila ono mzabudu ainsi de suite no wana shewa wakao wa malom politique walo harumwezi yinu. Alors une fois raisi woi ya joheda mwendo haganye ekeur yambeni mathalani ngujwa hanji yambeni wandu wa siasa wambeni wa libro wa ujanazali mbeni haroma funfu menji wandu walo harumwe siasa azali mieux place yesu alaiyo kwa jeka uyona haditso jema. Alors warenge shwabaha haukambeni deja uongo afao lebwe usoni mwa na wambeni wao walo harumwezi dès le début. Alors warenge shwabaha wapanga umraha wakasurukaya ikawa wabiha mbeni waju wankulia na waju watimiza. Alors tampaka leo rendo anzari kensio mjambeni jau ritaheli deri kajajo parhani actuellement yonga anzo mkonti mwinji isababisha rumaze analyse lokaya baadhi ya wandu ilintem nataliki baadhi ya wandu ngwafikirio hama solution ilo mbeni banu nganzo yezinu sebonti ekazinu sibonti mbeni ngejo stabiliser asuli harumwe tarikhi ya mbeni ranzida bala hata leo hena mndu ya zingaro kaidi wede mndu kwe kana shabaha mbeni banu harumwe tarikhi mbeni banu na mndu ya zingaro kaidi wondu wahane shabaha beshwango wararu kawa bangu wamenyawa abo wondu wajokane shabaha izondo ngwika ongi zo harumwe tarikhi zino. Alors mahama ya hoa ndubo kao leo mbeni wambao kaizinuye sabonti ndo bajoka masulaha yo ngazi jo uzidi haruma uyi haneli mfikirio amuniko ni mfano abana rumwensi ya komori inu ena mdura naezi ye uyengwa parce que mimi nsinaezi rishinda na voti amina parti politique ona parti politique hunshindi urenge yezinga weniyo yo tsina parohanza izodo ngwe kaungizo clair tsina parohanza. Alors pour le moment mbeni nga bandu wa parti jua nga bandu wa parti PDC nga bandu wa NDC nga bandu wa ze parti politique so pena ndungona babi hunu. Alors pour le moment yo demane kaoramba o walo wenji kontra hezinu ani warema wa yezingo wenji anuanza wezimbeni shawa oti wandubo kaongwa haruma parti nzima ya politiki halafu jeke maudu we voti parti ya hejani bufulani wa hundu ani ze parti zimpianga singojo ridhinai parce que amazoni mwambia nukaya anu azalimbeni hashingiwa ranzize voti zila zirewa mamaduka jahunda abo ika ujezidi imana mbokaya lebalajire mbeni nirandi hashwabaha haruma mtondo owanduwa serse walombeni banu ikaure shila shwabaha baadhi ya wandu wa shirenga fursa yeze objectif za kanuo uombisi ziwa wala warenge fursa baba malideri wao ani wazima katu niyoho shida wahebo jujau yonga monombi romele bo wanu ngwaono hama sava parce que wakarambana za siasa shamimi na hena mdikanga no pezo amaso wala sefini yonga nzo asizinji mengwani mweza nogojo kanzazi jireke zinu sibonsi bahazinyiro jini tibabyanuka wajok mbeni bano wajoka udo haraze yezi waungwa tsukujodo kawenja nwanza we yezi yonga ni mwambioni ngabandu jodo natabiri we wambari amala liswali rikawe tabiri yonga jodoka shanga ni mwambionukaya wakati mjo bajoka wandu hunduye zikezi nisibonsi owandu mengomine awandu jana wajoka hanzezi johu jabadaban mbeni ban e problemu ili yondo kaya e wandu wa serse walio ban
yonga mina yakini ikawa tsohima ndo aserse wa mbeni basi kawa tsohima wanyenye manyu wabangu amenyao wajoho bisizwani parti zinji za siasa wakema opoza wardiwa msankade wardiwa sankade mbeni ba yale mano kwa mgadwena mna wakaziwa wakahanzofura pembeni ne mendeleo soni ya mbeni ne ilimu ya mbeni no ujuzi wa mbeni ani wakazo mgalo mna haramu wakaza haramu masaya wakawa hakika wetsashi hajuyu strategy za hajuyu yale mane kaunga mparo wanama wa mbenukaya itarehi mtifanya mbwiri mianziha na rijunduwe tarehi rikejumo jundua ile shiyo conclusion mwisizoni rijerambe kweli sinongo desidoka iza jiriba la ilande halila abonji yaru majani bunzima ya siasa yabo paske abo husoji orientari majani ya siasa waremao jistuka wanandu wa luhari mweyezi ya zali wandu wari uangaribi hao eka utulilia ukensi ujunduwe utahe ujuwe eba nesursu heza nangozi elo shikingi ondaba kambeni rijeribiwa eba nezandi sendi ekweli kaloshika kwa kaloshiki wajo parisa ukaya swili omgalo uo kaziwa esu alami miloniyo atampakale unita haujunduwo eske kweli kabati wandu walo maopozambe ni banu wakaunga mhono usoni mwe letambo bokao lika ukaziziwa emalideri politiki walo harumwezi yambeni watanganye hena wandu bokao ngwa harumwezi ya heserse batimanizo wandu wao uko shiliana serse uke shiliana ujo parsa waziri fulani katushana waziri fulani ngo tayari watra na majeni alors est-ce que zangola kajire mbeni wiho kabati wandu wa opposition wakao wanzani na wandu wa yezi wakao wandu yezi wao wo urema wandu maksusu walo harumwe parti ya hezi zango izonga tsari majunduo wala msuone mndu wa shida ajarni ka confirmation direct uka no balela ndehi zango zajir tena mndu jola uza bangu defende namna hiyo waunda urjo hadiso wa fikir la hadali parce que kuna ujobezo tsojote suje ya ubezo finihe oranzo rijunduwe alafike karutuhu mukabo mkini hawe mengoni mwandu ikao mkaujua alafika soliso hanyuju kamtimizi wandu mwanona ombeni ba Abarumwe partiyo dokani mwezanuka abano na tabiri ya ukaya ezinuye sabonsi yonde soliso mbenize ngazo kanjema amredim repeteni ban ena janibu jo hundaezi ka parti orange wa hundriezi wando orange alombeni ban ngajo sufre e ka IPDC wa hundriezi wando IPDC alombeni ban ngajo sufre ila yote mabanukaya rahabwe jafanyishiha monano waheze parti politiki zinu de maintenant za samilihana eni wajokana wanikiwa uhuri ya ukaya ndele bafu na mlifanye entum kaka mjalifanya garjo mfanyani bila rambeka mjafanya ndongo au inude ensi rimnika nuhuria mfanye zahazani kaka mjashido zifanya garjo muzi sana basi kado mmenyeleano uongo joka facile umenya ndongo yo facile umenya ndongo c'est très facile parce que wewe jokiruke mbeni wewe utowezibwi wanganene banaho mbeni shaye mjeni ujoka hanzo jena mbeni ngujo haraya parce que kana haminuka we mndo shida umbirile mbeni ya jambena keka tularu matashwishi na hiyo wandu waloma mieux placé batina usenta nsuono wandu wajoshinda wandu wa sersembeni bano mndongo leo mbeni bano wandu wa sersembeni bano ekawa sibatsari mwezi yenu wajanga jeba woneso wandu wajo hundra ezibanu utungu Allah wajo fenja yo gali abantu wajo dorongo hazitwaza huro kango namango na mvuyo shinda bazingareze nyorazi tisihe shaminga mina kinuka kaba haeziba wandu wa sersembeni bano waloneza bahayinu wajanga jombe ngo waoneso eziyo tungu era isujokae makati yao wamoneso tungu mbeni banu wake kanjambeni wajushida bao yo c'est très facile banga bandu ko ongojo par samduleo ngufumbwa no kaede munyi mbeni ede dhamana wa mbeni ede uloze maliza mbeni au ede utarumuze maliza mbeni umwishie ado rongo wa yamba
atema kati yangu joshinda ajere zonongo zona nungo atiti yo hanywa yamba ujao sheikade destabilisation ilombeni ba yo kabati mndu maîtriser ndongo huna kabati mndu maîtriser situation mbeni ba c'est très dur kabati mjanibu ban ti oppose kabati mndu maîtriser situation lo hun aba nambeni ka uparse désordre hiyo ranzi surtout les 12 parce que engeze nongo zahile 12 la kazjaka za jiro do bana nzo njeni masulishen za habari zahile 12 la kazjaka za jiri alimnuko ni confirmation totale uka mzabudu hajoka bahange omombe jaswafi mzabudu hajokange au top alors zinu calculi pia abongenga ndona ndise ninjie haruma enamna sisi rujundu wawe hadisi yenu parce que si arja kansiri do lidanduwe ritina makoti ridambe zijodo wajibi ya wawe zo pia rambu wao siasa zahao zonga rambu wao abonge ngardora nyise roneseze errori zilona zabirano majani bwine jani bwine handani waziri abidi asinyele katiba waziri abidi asinyele katiba lahe omzili hani hoye maulida womtsana badize weekend woyi yambwa jaye omjini kwamba nilashili bon abo amfikiri inu dekrebo kao ya he za habari za he waziri wa za habari za Kiislamu d'accord waziri wa za habari za Kiislamu hapa Shia eske harumwe sharia kweli emwabili mwahe mzabudu eske harumwa sharia yemru yabidia mrenge badala ya signature harumale katiba la uzia maulida ministre de finance kweli ani ngabonongo mbili hajoju wautia eske ede akamio place baada waziri baada woi haroha jaye haroha eske akamio place ya te signature harumale katiba la uzia maulida eske kweli mzabudu yotafauteka hama ijokiri mzabudu ati oui sagar joka mzabudu ati signature eske ede akamio place ati oui abesha mzabudu ekirtasi asinyendu eske mzabudu ekirtasi kajabeshe wayambila sinye parce que bon mzabudu ekabesha ekirtasi ambila sinye wonge yabo ya obese ndo obese rais wa daula eske la haruma rais wa daula au la haruma ila haruma dhamana mrajina Allah alam zopaka leo kartuju share kahanzari sise mbabiza ankili au fond ngarle wao kaya karjaharo kamzabudu sidea bida kajajo joya sinye sha eskende ya bidi au tindai umuhimu ziwasuli mbeni banu ukaya na mzabudu dia sinye le katiba izo nde zakarudi ziheze e match au top d'accord ababaha wanu mbenika wa desido kangarsomao wanu wanga soma maulida ti hawone sa azali ukangwa haraule katibala azali enusuye hao baadhi ya hao ngabo wajao mraha kwa mraha unungo ushishi kwa shirwa unu wajao samleba alors warambuwa ukanga bukhatwari ban shawo isanfu harumarongo mbili wakahelewa ukaya wajoka hanza waziema ulidanu ngajubishwa mbeni banu shafikira zokanga bajoka ujajaisha ankilizao zikahambwani abale banu banukaya emashababi wakambeni wa decide ukaya no gebidu ajisakrifia menye maulida wa parsa source za kafiable ukaya deja lijaishi lirengeziwa litartibishiwa ukabo garjo urema
Armwesu alaiyo wabuha mazababi wala wawa menye maulida. Hata wakina wandu wa baba wakao waboshea mbabiza mikati hiyo waniki wazo ni wandu wakao wa harmwezi wakawona hatuarijo kaujajiri wafurnisa mapesa na maulida asabote wani wandu wa mbeni ya menyehe rahaye jaka jeshi linjambeni. Bon, zedeka tena zijoka nziro paske helio wandua helio shababi wa mbeni wakawa jimobilize emakati yao. Bon, paske manana bawe namna hiyo mimi harumaze dega zila upanda he sujahe mulida mjakane njia paske tika hule no mji rangu mitsudo njade bazam ndugo za mulida mitsudo henda nafitika hule shai namna na Parisa hadisio siku huo bojionie ngewe ndo anza wasi habonde wamenyi abo mwangu peta halidi wajoka uronu ngemarehemu paske omjambeni o baba mazama na homjambeni o wenji kabati mndumba babo ulo yezi shaonti o ma opposition wakama determine abo eda mwika isoma tsoni yom jokaya harumandwara ruwane yabo awajola wa dunia ojoro la hitwa na ndombe. Bon, mwanama DJ Peti wa halide ngujele zokaya ilande ijoka au la ngeba kamzibala dhuriha hafawa kana moyo maulida lari ya zia sisi haneza kaujazi jiri ekoseka sija usulanta mpaka leo. Bon, harumwe banzi hiyo zoti kabana hufa hindu shaenge ikaka bajajo famruno washindiwa ya wakawazia ekweli zijoka aula. Shana ni mwenesa ni babi baadhi za mbongo ili ni mkonfirme nuka za kautongeza mbenire mwahida rajaila hele jundu ya sisi lifanyao. Bon, siasa ngio otopu siasa jaji yade bana mambia nuka ya anzor fanya hadhari arumwe mijiatu yenu akwaya ikari rengeze konfiansi zatu ziniko wazee waruma we mijinu pia de mijipia ngwajo ufanya hamandi zoba ngodo orilaza warudwa rijuse au hamandu walona jaishi walitarumuo ngwa arjo wanesa wajoka hanza karna wanesa wajoka halafu wede ngazendo zende zifanya itiswe baina hao wanade hama entushablu hana raisi wa daula ani amjojore maresi wa daula maandamano nreme waziri wa heze mali maandamano ni reme waziri maandamano homa vudhama na wafanyao shanga mjoenda maparise owandu wa mji wao bazima ofisi difu ijoka ngo ufanyao haruma mendelo soni ya mji na mali za mji warande hama entushab otsi wandolona kalashnikov tsandolona peya tsandolona. Allora ramada si e karondo anzari reveleze ide hizo wohele wa ukanga joka anzari ramene nyiwengwe za mashababi alore mashababi wofanya ngebido kreye mna kalima wa haraka wo deja ngena zale moto huo alafu deja bo wandu wa bisho wa baba hao wa bisho wa tata hao waonwa na shawe biyo azemba mala zao zemenyewa director wangongo reflection hiyo ka abo deja rawe jaka wani shiliazo na nzoni mwambi ihode ze piège ikao woviria haraka kama nzo wa manipule mashababi ndutso beza vumba rais azali alafawe sayabo basa bwembi resenja melen ababa hakuna wahuji rezone hata uambiye watolele gizeka ongilo kabanu si mashababi rulo mjini ebido swango intervenir hakili swango ronti hakili sheka mwanzo place confiance yao kayabanga sina wazee wa mjodo nambio kaale na rede ale na rudi abongo chidangana pasko pia ngo haruma zubuha zababi za mikatio personnel wa enshio mimi koma ça se fait liwe we amhabiyo ra geni dungiye pasko yamanzo ni mwenesa analyse ilio correct wewe ngo jisijo kaleo resistance lo mbeni ba ndawa ngale resistance lo mbeni ba mashababe menji atapaka leo ra wasom wongwa shomeo mazabi menji okwatina ngwafanyao shawanu bokao wazingarembo anaodu hadi ngurirongoza wambaba watoto mtsikiri wongwa enshio sababu ya maliza mji yani
lone konti mwanza ni wahe au lona jau yode helemi jionsi pia yenshi yodo azelo bizo. Alors comment ça se fait-il en Rwanda watu joba kishara ma resistance lazima Rwanda wao shido bakishara ma resistance shae shababi wayo uonge haruma onge kao sha hasa ngwele zobabu za nongo au wakati yabe mwanzo wa detourner yani komna 200,000 olewa basi yardia metene kompa ila siasa yo ngerumishao mijini pia. Alafu kama paroma shababi swango fanya manifestation kansia hongendo nai me faites attention quand manifestation ngo fanya parce que wazee wa mji wa haraya kutu wajua otsandu wa maîtriser otile otima ulu waondu ikao kuna paroshindo wa maîtriser parce que kujajwa paroshinda ngabo zindubokao kuyo shindo paro décriver couleur ya hazo ya sabuzi jao mdolena couleur indi kuna paroshinda zimezongo jenshiwe nao abo mwanzani mwanesenukaya kesa joka mwanadamu guwano hamendelo sonya hensi hae ngebido mratili ya jangaliye uhanduza he au yangale humjini hao au yangalele kungumanywe kaungilo yali redresse rango. Baada yabo mzabudu hanikiwaye efei hasinye wikao abo mwengoni mwa banu ikao le jundo la hangu ngalandi sao inye azimani zo miminga mjweze konflit zahe ya harumwe parti serse harumwe yezi uko wanzana yonde aswili yeze aswili uko wanzana yezi leo yaswili nam ikao tambaro kabodo bane jundo langu landisao ngalandisao obantu bakao mzabudu hani kwefe yasinye zo mimi nso hamin ewa kau ubesha mzabudu fei yende yasinye nwakahomnike ordro ka yasinye kirtas mimi ngoni mwandu ikao je doute fortement ka deja wakau juo banu mzabudu endo ya wasawa twaliyenga mawanzo wakanza semzabudu parce que wakau juo kai ikawa mshaga wanikawa mbeni wajo humla yo waka ujuezo wakufanya sikenso aminu kajaye hajopashia wazirwa hezemali ndo yasinye katiba la ndugo za maulidi na ndugo za maulidi azinu kesto religieux jabokweza juma kesto religieux watowenoti do muftora darul iftai do watowenoti abo ntsina banwe zinzijawaba hazinga zindo zarekebeshe zatendi mnu yajeleze kesto zaze juma waziri wa habari za Kiislamu tidea zifuti zitamhono na habo kesto za maulida mkomori hunu komora tungo instakidoko miongoni mweza nongoza kireligio za kidini wow maana tide kinami ngoza maulida zinu ngontakidoka zode kinaza nongoza dini. Alors hizo waziri wa hezemali da tesinye tuiri na bodara liftai wakaya ezaka ujazijiri mbeni ngabo mzee wa hangu wakao nyihu mjwanyo nsipia yehambwa ejwa isimu ya weu umjini mbeni bana habahati mbi nsine video wakao ndo ya rongowa ombaba hano wakawa mbeni we rongolea abo kabulinjia yambia wa mbeni abo wakaurenge decision direct ukaya wambeni mrongowa ni kamrongowa nyiha madaula sanyika mreje dingoni shaizo na kahanza ni juwe nganzori kubaliana banuka henna hasarai jo hunra wambeni heli mwatanganyiha banu mwabanga mfanyao na rekubalano ka henna hasarai onsipie jo kondo mjambeni na mredi mkubaliana mkanyide mavamana wallahi billahi alazim
mrongozi wangu wa haruma YouTube wakawa mfikiri wale mria filme miongoni mwa journalisti wakao rumishi haruma ze kamera huno ambwa amfikiri wale Hamad Arazid weu haka komori banu samba haende bobu bunjilo ni hiyo hambandro ukaya wambeni ikamsa mona na mrongo wa mtowe Fatiha abo izo mwamba ikamkausa shaizo ranzori juu enazijo hunra mbeni banu ngazo mridi mkubali nyimwa tsanganya makubalano kandi zokari ngari mbeninge somao ngazo mkubalano ka ezijo hunra benye madhamana ndani kaulu hiyo ngamfikiri mtswelewa pourquoi lewozeno bajoka ka pardon soni mo wandu madha parce que ngamina mbao amina ushahidi ulo totaluka madhamana wao wakana male bunjilio mbeni wakaunyanya manyoka ngari josoma bazimanizo weu na wani akti ya wanu dijepeti wakaanza hawili wasaka de maulida riyamenye hawasi habu aparse konsinyuka womgalo wakazi wa mbeninge tawa na oi we mze watu we oi izo yamba zonti pia mdungo leo kaya haparse source parce que habe nuokaya zijo hundo mjambeni unweka karjaransi ngamkubalio ngamjo urengezo amanoka nyide madho amana waheza hunda mbeni parce que nyide mdone yekle uka angarotior karahundo ndongo angarifanya angarjo haswim basi mimi ngamino shahiduka owandu wakahubunjilo ni ho hamzima kabati mdu kubalukaya eza hunda mbeni yedhama abodomba banuko tena ngamdute je doute fortement wazewa wanti pia kabati mzima ya kubali aswime ukaya rifanya amwele wao ka redwanza ridungele jundo lirili junduwa ngarjo hundo kaya abo mapitsikili walomi place beni ban ungam hono armwe hadisi ile sha ngabo wandu waswaliti shodo ambetara hinu hambwiri wayanze hambwiri sha ngari jundu wao au ka henda mahajawun arjo jundu za nyumeni arjo mambani za nyumeni na analizi za nyumeni bokao ngari zonao jao chakaruna uka harumale salale waze watu wamba jauzo doriliyo kana ushinda wadise za akili za hano abonge hizo waharaya totalement kabati mzee yabo ukubaluka yezo amanaruma esinyetuiri ka zijohela ba ezjohanga mamjambeni ejohondo mjambeni kamili madhamana ndani parce que mkano zia mkano fani mbaga masumeo yosu ala handani bokawa mazanubenu ka kabati responsable hun wanti kabati mrati renge confiance ya huifanya totalement huinika mrudhama wa mjibanu ka wade jwamba wana utiwane wana kensa ongedona hii beseijo ka aule kango romeo e falsafa hiyo au kango manifeste handongo utozi amin shamferio kango wanio ngo wano haamri ya mru dhamano mjini kwa jamba hunu hatuwa madezajirizil yon aboe confiance yao yo huirombwani abongo fobure ngo tofabure parce que kam tujue zilo homoni mwezi fubaza wandwanu au ka inu siasa ilio personnel nge hutajao majorite iwombise wa umwempalo boka waba mwandwa dwazi kwano shindo zomo abonge wanaswao kensi yao ketsu henda beseye kahurume formilio ngyo kaira na habari hufu ba chef mjide haba de wawani yonga no ambio kaya faites attention parce que ngabo ma question menji e bano mzee wa mji hambonde na wane yedhamana ya hembeni ngufanyo est-ce que est dictateur est-ce que wae yeti dictateur parce que bano nazara ngalie emiji ya tuzi nudaula maksusu mbeni to kata madaula yo heli ya mbeni yo hamadaula kabatata mbamnyanya hapo eske kweli wanu wambo madhamana kweli mbeninga endao jengwa ende sawo ndo anza ya wabeuso ya wambio kae vanuti jao wo humfanya side de gochojo humroka
kama nzokensi wangalie namna guvernema ya inuendesi wao, uje wangalie namna guvernema ya mbenika oenda, yo intouchable. C'est la même chose. Bakshoka hunkabaja habiduki komrufuma jao. Shango tolo asistani. Kahuda nzao intervene au reklame au fanye maandamano ya bano ngochoka oyonzi wakao wono kaza ngo kasuhenda au ihali emalien. Yo ngojo tolo asistani utolo. Alo de manambio kaya izono goza kinradi ngoneka hamba ngondo wawane ba chef mjitola hamba na rende au ba mzee waze wa mjua hamba na rime. Jinike penyoka bamfanyo paske indefikira na minio sha utirohoroha fikira ze namna hii. Abonge baada weu yaone sesu alaiyo he namna hiyo ukanga risomao. Ai ukaya mtisome konsekansi itijo janziro. Au ke konsekansi jamu asume. Zonlona confirmation kwa jasume. Walashe. Paske zedega za jirimbeni za zonti pia kabati mbaba asume ukaya rifanya. Paske ngabo kalima labidi like reyeli. So baba mafama nangebido wambe rifanya paske mrifumu. Anibidi wambe namna hiyo. Kamnu nganzo wabimise ukaoma decisionaire. Ibidi wambe oui. Rifanya hizo rakahanda rifanya paske mrifumu. Ibidi wa dorjire zoni namna hiyo. Shaza rezon ma kazjaka kileri. Mimi njaba mrende bahanu. Mimi njabisa nyumba ya wandu. Njaba mrende abisa nyumba wandu. Mono hena mrajitoa na boz yule manoko ngabudongozi chuka kabati clear and kasi clear swa wafikiri zanongonga zoka ukanya oelewa zanongoka zoka nziro wahawiliwa wanike message wadeside batishie parce que wanu wandu walo harumwayezi nabo wandu walo mie place wartazeze ajali waodo wandu bokaongo harumwayezi izo totalement kasina tambantonto. Aya, baada bala kaanza wazema ulida kwa jashinda. Paske kwa jajo shinda. Manenge wono anza wa fronte le bangolo sikulo wandu pourcentage ya kahanzezi ya maulida. Wono hawule siku. Tsomboka wajo hufa. Wajo remaya bo hata. Paske unamji uo unjia harumwe siasa. Umanipile wano wazeye ugarifanyao alori zanongoze ngwa kina mji. Abongenge wanu wando anza hawulambe ngwa zuyema ulida usukula. Rijo zihamzima. Ngabo mzima yajo zihwabala usikula. Hikma yajiri yabo ngabo mnamji mzima kaumengo numuwa na mji. Wahunu mjini haparawo inamvumba abantu peti wahalidi amwambia ukaya fanya tartibu utawe bango jora la hitu kama unaanza mji hapa naomba ngamsema ulida lor ye harange fursa bahi hatawe ajali enza abo ngamonzo ili ndohamba namne kao ngamjohele oka abantu kabajalingana na abantu kabajalingana na abantu ezabarinde ni bantu bafanyishe hali abonge yonde upande huo ye alenterere hezi tuazambeni zika fikiri na mnaji. Normalement wakati rantudu wakati le jeshi la mwangilo bahani nga lijao ye pinje wanu wakafanya intervention le 12 parce que habari jeleza ukaya rika hamba banunga George bwane wanduaezi no wanduwa opposition beni wa udu wajo kujibwana wanu wabo wanzo waziye wala kwa tuanzazi wanu wa rezono ukawazema ulida banga wa ajali pasukwa parisa sursu za kafiab wanu ngwelewa ukawanu ngaranzori toile mani ngwanzori toile katibe je kama bombe ningo atonyo azali hodo weze fikira zaho waze wanu wakaurenge desizo kangasoma hodo ho wakafikiri shanga miharumo pande ukaya baada wakafikiri he namna hiyo yode heliwo wakafikiri ukaya ngarijibwana hawasi na uko anaburishinda baada jeshi ambangio kwambani ngio ibiri bahani ngejao abo wakati mwinji ranzido wakati huo ranzi bahani ata wajiwaje mbeni abo wakati wo confirme izo we uyahamba
o confirme izo bana dijepetu hamba uka unumgalo na unumgalo akaziwa anzo mbenisa nkadiwa wa profiteo mbanongo ya hele katiba la maulid ali narziye alors baka wakati wofanya reflexion ya ukana riziye bari dizole jeshi tulongali chao abongere karizia tena bakasha bahuzoka karjizie maulid wasi jeshi jordili kahonza nile nzadu kalijonji shaba fanyishia sensibilisation usiku hadi sinunga mwidungo ami mahalani ya hule na mbeni na roho mbeni chamjoka mbeni womji ikakoti banamoro nabahe arudhi rajia hayo ne mali hayo womne ndumtitidi abakish kumahalani na kaanti nidunga wewe video jau se video zisi wao suka mimi sikati roharu mwedeba pasuka mimi sidon jara manuko za maulid abonga amjonjate heli naka endata ni njie harumwe ni njie harumwe ze degazi basasibilize wa harumwe mikiroka yabo haraka mjeri bezerandise amwishiero abonga bwe mndu tena ngabwe mndu yaka pasuka ngabwe yambilwa baada information ya haja ukaya tawa ungo bahani abongabo yakahambaye mndu ye mndwende arenge mikiro yambe na mbeze mje msirene swale lansir jobe zarandis bon abotsena harumwe mnanu kutogoba ka khiyari ya ujahamba nariziye ba tawa wari ngwa jao warizubie abotsambando abobidiza nkilizao zireje harumwe mrongozi wa wewe bidiza nkili zao zirjara mwanu waambio kaba numungalo kaziwa ngaritsa hwao shaye sensibilisation fanyishia ukaya no ngarisoma ngarasumeo bon simambia niro ka nu mahama henna tabu yambeni banu shaka wanyenye manyu wamba ngarilo ziba ngwajumzila kanyenye manyu wamba ngarilo lebwelinu ngarjo lila shaka wamba kwa tuhanza majorite abo dena mnayi bon zijirihe namna ila zijirihe namna hiyo kabana ujajaishi uka mathalani banuda si hawasi abwebidi wardiwa shajize fikira wadiswami nizoambiwa engeko liza kilide za kafanya hazi bidi waambe ai reban dizotilo ngalijao landisa mizinga nisovuriza bombe lacrimogène ulazirambweni wawanao shesa yondo kwasensibiliza ngebidori bezeri yaso bon dizo maulida yao ya beze ya niso soma kiasi zantu iriata wahiyamfikiriwa wajushia ntujua odojushi lendrini muhimu wajuha wahimi wardiwa wakanzi abo ranzile sa jeshi la njambeni sina ukansi nrepete za jiriabo parcours yo nsipia ta abo damu hatiha wala wapasuha zitswa wala wa ngamia wala wa dihezitswa wala wa bishiha bozo izozi jiri buhari yako makafahamu yaona anta video mwana siwa wafumo isho leo belu zanongozi la katu zirekonese totalement quand tu reconnais mbano ka ila damu ye onungwa ono couleur ya rouge ya kahona couleur ya orange bon yo de matso ya hahe haba ndamba ono damu ye haba kahona couleur ya orange ndamba ngo ono rouge ya haba no mit ye ngu wakahona couleur ya orange abonge zija zijiri he hali hiyo abo wa mwanzoni mwene senukaya dele début kabati mrumbeni uhasume ukaya wi rifanya izo rafanya pasuke rifumu kabati mru asume namna hiyo yodizo sisi rakaulinda waje wasume wakati mathalani serikali joramba banumfe njau rekaulinda wala wao warengaze decision harumwale bunjilo kan nonga risomao no jerion rekaulinda wambe heli mwafuma heli rafenja shati jati mundu kabati mru yasume shazere zon mazija ina mndu kutsamba mimi njata nyubandu mndo mimi njaruma mndwendea amenye mbando ngoyo njaruma mndwendea afanye ngoyo
ya ruma irde hadisende hadiso detaila tanga nzo wala wa mashababi wafanya zakti wardo walengewa wardi bajababu hekundi haruma ikundi wisho harumando akahasume usiku wa babushi yao wala tutoka kamjabila mfenja na ze konsekasi zizonti pia wewe haziono hazamba izo karna hiba Hassan hazamba wakahuishia ritawajali wakahasume alor wandu wasume bahi ho hamba ho hanyanyukanga rjosoma amma zanongoza jiripia za ajali za jiripia harumuka badara asoma kawati mri asume shababa fuma shababa hausiu hata nyumba mndo o wazee wardi wajawamba karjaruma mndo ate nyumba mndo karjaba mndo afenjao alors abo ema chef d'état major trahissé le jaish d'une manière parce que abo yonsu shilele wa hiyo leo honge hiyo mimi mbabanu yabo sijatirdi mijusa sual hai wanu watsotsoeza mba waya pasulale shiba shansuli damuitiha shababi hende hapa tiza nyumba abori kaulindo kaya wandu wamba ngarisomao dawo waongwa jordi wa himi waswime wabe rifanya pasuke mfumu rikahaba yode heliwa jorongowa jarundo ndizo kabati mndu abo yaswime ukarifanya kabati mndu aswime ridatari wasilishwa haru madaraja ya Allah nafuse na mndu ngodombio demerdevu na mndu ajitowe haru ma problem leo renderi wasuli daraja ukashake mpurswa hena mndugodo mbio angali mrasiri kala mjuwao ya mtowe harumaza listi zanziwa ulangondo mbio hula yonda tartibu ahe maore ulangondo mbio kata problem shuna jana kabati mndu haswime za nongozi ende atarjundu karjaka hatar mwankonyo nzima baada hele 12 ranzide ya huwa ila huja ani hama wandopi akatabirina alafu ya huwa nda wandu wa wandi sora bushwane neze khatwari ataije hunde vendredi anketi zandi sama hakama alisofaishia irade hashake mpurswa hena mndungo jendelo mbio atoe mwanangu arumelisti hiyo lande lambio atombe bangu yabo dangu jendelo mbio bon irdija jihunruwa owendo zembiono hano siha tujuruwa nuwaezi kwa tula waru mazembio za ho henda bio wandua watsanganya hena nusu ya ndoa mji wa hao no siha wafungud bon iyonga mjo asili shabo ikawajibu ni biremnahi abo par conclusion ye janibu ya handani do kaya oui ngari kubalia nao kaya wakaurenge decision kana msome karitsu ransi wakana wakati mwinji wa urudi watowembeni harumwa eshwabahasha problem watowembeni harumwa etabuila sha wapaniyo ka sebonga rjo wanahendi ikaramba kwa jaka ujukaya ngabujoka jajaish sharanze salilo bahani ya peli ija abaka wakati wakandwaziye wambilo jeshi wambilo kawandwaziya shawandu waswime wardo wakati wandu waso mama ulida na gogogo zaidi hazila waswime alafu odobani nanzona aswili ukaya datar certain temps kabati boshababi kabati dhamana wa mjiaswime haruma ejanibu yaho kaya yosutene parce que wanahehelika ondo mbwana ya haja shaija wakati leo karjamba mrende afenja au karjamba afenja karjaka nkonyo nzima tena radira jitwara ma problem sharende kahena mndunganzo ajisartisa ma problem hizo ngaboko rirenge darasa inji harumaye he zangoza jirizila renge darasa swafu renge darasa ndondo renge darasa abongede mane kaunga mparo shabyombeni ukaitare hinu mratufanya mbwiri hayanziha
atifanye mbwiri hayanziha mruna hen ijunduwe basi ngari jundu wao ijunduwe baba ngasiri archijundu wao kanga mweshele yao simetene conference parce que wakati ula rika wakati wa ujuje janibu ya hezi kamili simetene conference ya balie titri ya homo no hambi. Alors abo depuis là darasanga singo ufanya hazi ewoyi parce que amanzo nimnika ni mfano leo ibidi ujone leze unambio kae zinu karitu yanza emalideri wa hezinu karitu wanza shako masa sfetili wewe dhamana mengoni mwema dhamana boka leo hamba ngarisoma walidani karitu ta hezinu dhamana shawe we mwanzani wa belu ani we mwanzani wa belu au leo we amiproche wahe ejama belu shale ongo jojofanya bunjilio usoni mwana wa mbeni ukange bido wandu watawe mzabudu au watawe alikarana watawe shatwira au watawe izo nizoko mwana mbeni amazona mbukaya ina mwanojo kahiwana iwane he akili utijahambale ongo utonye mru wa mji uwane mbwana ujahundu bala emro mjio la hatsanganya hana mruwa yezi wasakade mru mbeni ulu harumwe yezi zondi zona zakiliza he shababi jamada si zingari wanumbeni hunu mahaleka ugurandu hamasili honga sinazama ramduloezi ramdutiezi yoe majoritene ntumbeni ujoka mjilwa yoka bati mrujoshi datawe waka hunu bamba wandu homruhima aniyo amanjizira ya tsoneswa hina mwana mbeni ba arjo hima wanrondo nele kafaila rajado shakadu mjiunu yanga muono na minga muono tena ukai ze generation za wanashe watu ngwajo subise la même sort sayobe sengar jo hunda garajo rabo kana mreti ngwajo rambio ka skwila banyo mtsowana na mrebule riwani kana jwanga rwambia oche shekambeni banu yanga muono jawo ni sabajo jaizi banu mbeni ngo kinyimeniyo ngartsingo jo parsala même sort daila uyo nsujo kaisa yo arjo kana strategio vukisho mji shaye inja wiyo iyo ngetsingo inu hadisi yotodo jirejeza nti pourquoi pas parce que sinongo zandisa sas generation ya hatu rijari subise inu la même chose wazeye wabayatu wasubise za mazatede wala wajala ajetarita inu yetingo jirepete la même chose lor iyo ekati jatsambo ka generation ya hatu position inu yo wajo hi subise entu yongar jo fanya manange jo huji swa umgalongo jo kaziwa za akiliza hatu bazimana mungurishi nderito womji haruma engama itije swanga resume wa madehelo babatu warirongolea rahima haruma inkamamba hai yo mtike wa hara wala mtike wa jen anzori halemanzi jarunde mfuru zore zono wandu wa harai asukati wambia nukaya hunu owamenyao ndo wenze swawabu wange mabani hangu mtifanye mbwiri hanzi hetare himfanya mjorenga nguo nje umuifaza wandu yatula dimu mwafazeyo haya ija evandredi okay hoa mina mwanamu aba Said Abdullah Silva ani para amba mama baada round jiliwo kaya bato awoza ngozi hisa ya hoa mwenzanyu ndatse bana ale bawoza ngozi hisa te tiporane mwana mawo Silvana mbio kaya mama la hule ata emrumsha hao nduka mambe huenda
amenizo nihambia bon square ya hoaila wandu pia warje haruma regre si regre zoka ya andu warje haruma uhara wakani andu kwa jakana andu kwa jakana ye solidarite andu wakaniyo ye mercredi ya hoa yandisora de haze demerdevu parce que ze rumeri ngazila wao hoziro ngazishanga zao ngabo beninge jure mwange ju bon irende haya robi nafusi depuis ya hoa rende ha demerdevu ula fanya nai ya bisahula balaula bikijabila fenjao la jatsonga wandu baya boze makalimezoka zijaka ya handani ndoka hamabala wa bonse leo kaya makaya mwazi andisopuha hamba bonse shilie mwana masilva uo nusu ya wandu wenji riroha rende rilala masankarle niyo wala masankarle niyo bonte juma sisi rirejei holopitali abu block ndengar laulao wawade no andu wakoza si hale amina mwanashi wangu mbwa Janfar hadungwa alafu akaurale toka bon mbenise njilo Dieu merci jumayo kabajafanisha resistance shamjo kema binda jwele lambeni yao jokata mpaka leo ngaba wadzadze wajuha mo pasikuwa nao watsambaziwa enge juma bando fanisha resistance demane kao wakati tena mshukuria mzee Hambo Mhusini baba Safina mbeni ban ukahatanga fikira elansuria heya hoa mengoni mwandu unjilia ushababi wo habutwahi msirjua disama yamba wandu kabato na mziedi ngohi mtsambaliane mretsi zenogozi niwe mtsahimalani mziedi ngohi baba zenogozi parce engeze position za kazanza ondwa jiposition ka ondwa jahimiwa front hunu hujoka helela madahaha hunu kabaja kashabaha taye juma yo waka intervene yodo buhamndwa wambengu fanyo resistance yabo ngabwadzadze orowunu wajoka wafwa krizi parce que wana wenji wajoka watsambaziwe zitswa hunu hujoka helela parce que amwesheleyo ka mercredi waka mbwana ya lacrymogène na magaya bon et lacrymogène yende hisa parce que resistance kafanisha hodiro bon yende wakati ye groupe d'intervention waka hunu mjini yebido wabwe passage parce que wasawa habangoni watsambaza yebido watsahe passage wa rohembeni zimpande zombili zibalwa si borudo karibu ngarishi yao telefoninga zire mwao bom amono military wa afretani ke harima apeli so afima hiyo gagaga gugugu tata bon si halebala kabaja kashwange bidwa bwe passage wabiri wa rohembeni kabaja kala lacrymogène na wanu ti groupe d'intervention kawa hana ordura ujo handi sorumi ya binduke namna ila abodo bahanu bokao ti kamina mramba revo kawo mjina hemde hakambeni banyi umjua wode yanike confirmation ka eswauti ya hesho boshadi haisho ambwana nyota bonti haletwa ni sonna wandu eralwa wala fuma wala jao boy mashababiwa dhuriha hakuyu kabati mrumba baba yako za usiku huo mfumtsanyo kabati mrumba baba yako shasha babide yako za mfumtsanyo shababide ya subis esababa yako za hendi shababi yako za parce que wajwamba bwatoto na mroho para nimzie bagarze maulida baritsa wao wodo hamboka wana hatunga onzani ongwa wasumeo garsomao alors ondwa himi wambango akawa magobaya hao sha aprela ika demerdez-vous kabati mdu yasume kwa jari sutene abo esutena sinifumba utudo kamrani kwa zuija na haideo la pitale nda ziraja
izozo kazi rengeza jaraha yotsoka yapo shade soutenance okai solidarité assume harmo ula mrongozi ukari ifanya shai jange tourne o responsable ndo obi abo tsindami ola tsindami minjaru mamdubahan yede hata wababa wa wadi salanga jinyiro jina ranzide juma uka mjamri tsonga le balinu kar jam samihini kar jafin jam depuis la tifanya darasa bukawe darasa hiyo ngami pre totalement ngam joy fanya dawa mbeni bana tampa ke mashabe bana huwa nelewa wale ukaya ngabo uti mélanger wa harma uti fanye uti towe energie hao harma irumilo harma mrika onge harma siasa uka objectif ya umenyeleola nganza udowana hadoshi kukainde mimwanansi ntinge ndonai bo besero zon mayonge johamba mbandongo share zon mayinu kaya mazefa mji chef waze mjomba rifenja faites attention, faites très attention par mon sujet yonga mu mette en garde ka tawa si mette confiance yao hata haruma mduchoka uyonzi rumia ze reflections za abongere hizo garando haruma sujet kaya eske kweli parce que harumo waze wow ze raisonnement wakao kanizo ze raisonnement wakao kanizo kejabili wajawari bihasi babu maulida oui eske kujajua eba nukuja sawa mbiloka inu piège décret yaswa bila hanongoza komori wa considero kazo za Kiislamu esinyeturia atilwani ministry wa he lebo ankanga dayeri mnungu tsonembi romelenari mwesuje alafu kati mwanzo ujaba udambo kaya ye shartribiu habatuka bafanya alamanda yambo kawakanza afanya alamanda ndo ewe kutina akili kujono kwa kataye corona wa mraka urema alamanda ika personnel inu yangulobe mji eske aboye kujele ukai wakafanyo wakazogumba wareme wongo walindwari wadofanya alamanda nabo hambilo ka unugumba ewe ngono kailo shikinyo ndabo ka tusoma uli dabo jioni auwe wera nzinda balando be yakanza majilisi za mashuzi kafanywa abo jioni mijini humpias eba husha intervention ndaho alo utijoji to wazole obo dhamana wa mji ufanya mango anzo ujirende ukakutswelewa unzekele ngwanzo donrezone wambo kabale bidiba toloka eya hambo kangona wambilo kazo wambilo kaila ifanyiwa ireme isereme kejaria jisema halani hundo jine tena majilisi jioni akafanyiwa ze majilisi za jioni zo zifanyiwa no difference ndi entre ya majilisi yafanyiwa kwa majilisi tujurula nge considero kala mingoni mweze ngoza Kiislamu hamade maulida zili zitoka fanyisha hapo jioni hushanda mjida ubi wafanywa intervention hushamjida ubi warema kujesha mbanongo alori aboti jele ufanya makujambilwa ukaba nunugumba wakaziwa mbenisa nkadiwa itilo arma njarma desordre danganywa irendo industrie hin lo demano kwa mimi ntsina pardon soni mwema dhamana wa siège et confirmation kaya ngarasumeo yo jamais dabana to soni mwamu erezon mayabili ni mwonesao ni ukaya monsieur kiri keti muhimu irdire je hakadwa bili maulida mbenira nzida bala kaja soma bazimani zombeni toujours ya opposition ngiyo alonao suwa wandu wa siege lebunjilio wakahasume ukambenige bidwe maulidaso mosukuwila wao wandu mamissionnaire wajikamofle waka ujwezi johunda mbeni watawa watirengeze conseil za ukambeni tiremu paswendi kwa jafanya bunjilio tena baada mbeni ya remwa ondu ardi wafanya resistance ukanga ardori soma bungena mjemdi mreme atampaka mditimisi situhumusha kundisho hujimlifu hasho tampaka leonga mfanyo majundu huo amombo Mwenyezi Mungu ekati leo maudu ngabo mzima rjohu mzingara uka hasiyeje tena hajua omrahaula shaha tawarume ya politiki ukamzabudide josabonti fulani de josahe mabanda miyomo fulani de josahe mabanda miyomo bon nyarasumando anwa jeri wakaze kifu babo mbeni kwa na hanzi watena mbeni kwa na wajoda mwaodo waranganya mbeni wajoda mwaodo wafenja bon izo
izo mengoni mweze ndongo bon ngabo ndongo wakao ngizo interne mbabi parce que ranzi 2019 amfikiri wakati wanu shatwira dejali karani emakati yao waongwa uharima ezi ngwafanya uhazi wakama miye place emakati yao waanza wajewelezi wambeni ukanga sina yezi na rijua hanza resiwa daula rijene ujumani si wanduwezi waharaziziwa ni waka orongola wambeni harumo unadi marengwe ya mbeni halafu ija ikaupangi haka mata dinu tudan auka ija wakati wakao yunri hanga madhamana wa mji emakati yala waka hanza wasede mbeni warensie omkabaunu wanrajine wa haraya hafikira zoka ya awema na manzo mkubali mwana nyuho nge directeri yede mana le wanzo rukubali sharika abazima raba mji opposition wala wandu wandu mukabona risamilihana ngari kingi ya wembwana ija vanjia wandu wakao wala waharajana wodo wandu zao alor wakaanza wa force wa mbeni tena wakubali wala wamokaheli waharajana yende heli harao leo zomengoni mwetsena mweze complication ukaozi zinjia haruma mbeni osikuula onge izo lezi habari ngamjoili abantu ahomba Mwenyezi Mungu usikuja unu nundrihe parukuru iyo kanga sinamo ndidini découvrir nuko za nyumeni parce que izo deza kahuta jiwa bon ngasihe namna yinu nahomba Mungu mashababi surtout walo mjini mbeni wasani hata wanelewe nusu hao au wakubali wadunge sibe la ho wanduza ho wababa ho warirumao beni bana walone dictature ka mengo ni mwemi jia hana dictature ya hanziro bokao ezinu ngiyo ntinti harume dictature ka ondo ilo harume ezinu ngiyo zero amade dictature ya hunumdu kajuhamba unuka yidisi wahanju mertingo hufanya nabo yakaya siye shaushatu karsushi tashiari mwema bango ya kina mji shaba nunge woyi mrutsa ho shaushahari mwema bango ya kina mji jawu abo deja zina izo santandoi kausahu handu zangu ireme tsambaze kejabidudo uambe jawu kejabidu ambe jawu haba ambedo bialor nabo wandu wahutaja droit d'expression alors sina droit ni j'exprimer hamade heli na jele zama sina droit harumao shaba zimanizo ngamina droit usoni mwandu ikawo onazomboza mndongo ajoro mndu hitwa waonge bido wa mndu miliwa tunakoti wao chantre wanzo wa juge emfanya kaunda nzambi mathalani yebanu bwana harusi mengo mirandaru wafanya mashughuli na mndu abakaje sonsini mwazwima jana mangabi mapesa izo wehindi bodori fumbando mni chewiri abo panga fanyao bunjidio kukuyu ngebido bafanya sanction bokao kabatsisha babibani hangu josubutazi hezetena wanduzangu ajompare yewe ngaranzo jefanya mashughuli mwani utila uzafanya zeno ngozila sio jarimenyo laza shughuli abo kwa na hambilo abo kwa na uvumbula tena izo strategy izo wahani izo tena zo zero kabisa mzinga miziro yo mizinga miziro ongesha babe amtsojo ambezo rashadi yanambi yabona muzisa omono hambiye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.